ukuthi abezindaba namhlanje babe nathi sizothula iState of Readiness as KwaZulu Natal Department of Education. Siyafisa ukuthi sisho kubalaleli nababukeli emakhaya ukuthi konke sekume ngomumo. Siyafisa futhi ukuthi sisho ukuthi la sibe nenkinga khona yesiphepho sikhona sisondelile kakhulu kulezo izikole sizoqinisekisa ukuthi abantwana la kumele khona siletha ama-mobile classrooms siyawaletha, la kumele sisondele khona siyasondela and siyancedisa. Okubalulekile-ke futhi ukuthi sisho ukuthi KwaZulu Natal abantwana abazobhala njengoba kuzoqala i-exam enkulu ezoqala ngomhla ka-30 October. Aba-part-time labe sithi bebefunda part-time bawu-23,338 bese kuthi laba aba-full-time la sikhuluma khona ngey'kole zethu zonke bawu-170,441. sinama-marking centers awu-32 sibe nama-markers awu-6,926 kulama centers akhona-ke la sobe simaka khona umsebenzi walaba bethu abahamba isikole full time zonke iy'nsuku. It's 1,771 bese kuthi abe-independent 74. Siyafisa ukuthi sisho kubazali emakhaya ukuthi othisha basebenze kanzima ngokukhulu ukuzimisela. Siyacela ukuthi nabo emakhaya bawulekelele lo msebenzi omuhle osuwenziwe uthisha ngokuthi babanike isikhathi sokuthi bafunde baphinde babanike isikhathi sokuthi baphumule. Siyafisa futhi ukuthi le misebenzi eminingi ekade yenziwa emakhaya ilabantwana ithi ukuncipha ukuze bakwazi ukuba nesikhathi sokubheka izinto zabo zasesikoleni. Bese ngiyacela ngokukhulu ukuzithoba kumphakathi wonke waKwaZulu Natal ukuthi sicela ukuthi mabe nezimfuno bangayi ezikoleni futhi bangaphazamisi abantwana abayobhala ngoba lokho kuzoqeda ikusasa lomntwana osesebenze kanzima ngenxa yento akade bengakwazi ukuthi baye ehhovisi elifanele bakwazi ukuthi bayothola usizo khona. Bangabavimbi abantwana. Siyabonga kakhulu, siyafisa ukuthi ngathi singaba nesikhathi sokubhala esinothula. Abantwana bethu sibafisela isikhathi sokubhala esizoba nokuthula, bakhumbule konke abakufundile, bazinikeze isikhathi sokuzikhumbuza, bazi ukuthi okwabo ukuthi babhale baphase ukuze nekusasa labo liqhakaze. Siyabonga kakhulu.